have no doubt that you will get effective policing. Lisekela mengameli Paul Mashatile belphendula imibuzo lomuhla eParliamente. I lost my job after building checkers to 89 stores for that big company, and suddenly I was out on the street with 4 children. My wife was having our first child. Akasekho emhlabeni umsunguli wetitolo Pick n Pay Raymond Ackerman. We felt the love, the last game against Morocco. That was probably the best turnout that I've ever experienced, playing for Bafana Bafana. Badlali beBafana Bafana Ronald Williams na Pesita ubanelithemba lokuthi leli qembu liyoqhudelana ku-AFCON Ivory Coast hayi nje ukuthi liyongeta isibalo. Kaba kuhle kuhlangana endzabeni teSiswati la kwe-SABC sithole bukhoma sise-Auckland Park eJozi ake sibuke tamba imbili lomuhla. Lisekela lebengameli Paul Mashatile belphendula imibuzo eParliamente lomuhla. Mashatile uthi uhulumende wenta tonke taba kuqinisekisa ukuthi takhamtha kuleli thola tonke tinsita netakhiwo ncandi. Uthi kungenelela kwaleli lokuketula kwemibuso lokuchubeka kwemaveni lasentshonalanga ne-Afrika kubonakala kuletha tithelo letihle. Mashatile uthi uhulumende wenta ngako konke lokusemandleni kulwisana nebugebengu. Uthi kucashwa kwemaphoyisa langetulu kwetinkulungwane letilishumi lasanza kuphotfula kuceceshwa kutinkomba tekuthi uhulumende uyangenelele kulwisana nelitulu lebugebengu. I have no doubt that you will get effective policing. They have been trained in modern equipments and everything else. Mashatile uthi tikhungo tahulumende letitimele kufuthi tiyekelwe tisebente ngaphandle kokungenelela. Lokhu kuthi ngemuva kwekuthi iFF isole ukuthi kube nekungenelela kwepolitiki eludzabeni lweluphenyo lamengameli Cyril Ramaphosa ngebugebengu lobenteka eplazini lakhe iPhalaphala. I don't think it's fair to come back and say no, we don't like your findings. What about if they said the president is wrong? You are going to be happy? Abudwa ngekungenelela kweNingizimu Afrika kulokuketulwa kwembuso lokwenteka entshonalanga yeAfrika. Mashatile uphendvule ngalendlela. We continue to work within the AU system, especially the continental bodies, Peace and Security Council, of which we are a member, which has intervened in countries where there has been coups by suspending their membership from the Security Council. Lisekela lamengameli lithi lokungenelela kweNingizimu Afrika kulembi lechubeka eSouth Sudan kubonakala kuletha tithelo letini ngoba kunesivumelwano sekusungula uhulumende lotawubamba kwesikhashana ngenhloso yokuletha kuthula. Ngingu-Alima Milazi etindzabeni te-SABC ngiseJozi. Akasekho emhlabeni umsunguli wetolo Pick n Pay Raymond Ackerman. Estatimende lesikhishwe ngelenkampani Ackerman lobekathe angisomabhizinisi noma bekathe angisomabhizinisi lonembono aniketa lusito lesihle aphinza angilohloniphekile kuleli. iPick n Pay ithi iNingizimu Afrika ilahlelwe kakhulu ngekushora kwa-Ackerman njengoba bekathe angimuntu lonelithemba ngelikusasa leNingizimu Afrika. Umufi lobekathe neminyaka le-52 wathenga lesitolo nga-1967 ngaleso sikhathi bekathe sinemagala lamane nje kuphela. Ackerman washintsha lesitolo saba ibhizinisi lento amabhiliyoni amarandi sacasha netinkulungwane tebantu. Raymond Ackerman bekangisomabhizinisi lohloniphekile lowacala libhizinisi lakhe ngokuvula titolo letine letagcina indlondlobala tifinyelela ku-1,900 emaveni lasikhombisa kule ngabathi e-Afrika. I did a survey of what should I do now. I'd lost my job after building checkers to 89 stores for that big company, and suddenly I was out on the street with 4 children. My wife was having our fourth child. Ackerman abephambene ngayo yonke indlela nemigomo yembuso wencindzetelo akholelwa ekuthuthukisweni kwebantfu ngemisebenzi yabo hayi ngekwelibala. And during the Nationalist Party time, pre-Mandela time, when we couldn't promote our own black staff to be managers on merit, we felt this is absolutely wrong. We're breaking our own principles of promoting from within. Wadlala inzima lenkulu ekwehliseni emanani ekudla kutawenda impilo ibe lula kubathengi. And in my opinion, I would not, in today's climate, want to make 5%. If we were making 5%, I would knock it down because our job is consumer sovereignty.
So I have a different approach to a lot of people. Abengumuntu lokutsa takunikela kanzi naye wakwenda kwaba impilo yakhe lokho. Doing good is good business. It's not just being a nice guy, it's good for your business. Tindzaba. Very much for everything you've done for us over many years, and thank you for giving us opportunity to live a wonderful life. And then also also thankful we are the staff for the job that he gave us, and always putting us first. Uholele inkampani iminyaka lengemashumi lamane wathi made wathatha umhlala phansi ngeminyaka wa 2010. Iqembu le-Action SA litawubamba inkomfa yetemigomo evikini elitako. Kuleminye imigomo lephakanyisiwe lekutawudzingidwa ngayo yimali yesibonelelo esisekelo kuhociswa kwe-BBBEE kuqiniswa kwemithetho lelawula kungena kuleli nekutinda kwemandla kusombulula inkinga ecisho kagesi ngenhloso yekumonga. Prisons are being built so that we never have a situation again. I-Action SA iya kunkomfa inqubomgomo wayo ngaphambi kolukhetho lwavelonke lwalomnyaka lotako. Lolu khetho luta nje abantu bakuleli bafuna timphendvulo ngetingcinamba leti bakhungethe. Kulinzela ititfunywa letingetulu kwemakhulu asithupha letobutsa ne-Beachwood lapho kuyodzingidwa khona tiphakamiso tenqubomgomo letilishumi nakunye. We are concerned that the talk about ending load shedding is purely a cosmetic appeal put forward by the ANC for an election campaign. But here we sit in stage 6 load shedding, and we have been dealing with load shedding in this country for the better part of 16 years. Lenhlangano itawuba kusebenza kwe-BEE njengoba ikhala ngekuthi isukela yabakhona ayibona inqubekela embili yayo. This act is doing the opposite of that. In fact, it's leaving the majority of South Africans on the outside. I-Action SA itawufuna emasu langcono ekubukana netinkinga leti bangakuphuma nekungena kubantu kuleli ngendlela lengalawuleki. Nothing that we propose in terms of reforming illegal immigration is in conflict with the Constitution, because the very first principle of a nation state starts with the border and starts with the idea that a country has not just the right but the obligation to determine people and goods across their border and under what conditions. Lenkomfa iqala mhla tilishumi nakubili iphele mhla tilishumi nakune kule nyanga lesetulu. Ngalilelanga nga-1992 emadlelandzawonye ANC, SACP neCOSATU ahlanganisa umshuqo lobo usuke King Williamstown uya eSisky enhlokodolobha yeBhisho afuna tichube ipolitiki ngekukhululeka tishoshovi. Baphinze bathi akususwe embusweni umkhuti wemasotsha wangaleso sikhathi eSisky Brigadier Opa Qozo. Ingcenye yebabhikishi yetama kungena eBhisho lekungilapho emasotsha akhulula inhlavu abulala labangemashumi lamathathu. Sibona singalisa lesisha sithile sisemathene. Lokho mbukele kusho ukuthi sitakuthulela lihlelo lusha lwetindzaba letinabile ngolimi lweSiswati ku-DTT. Sitakukhumbula ukuthi iSiswati siyingcenye lolimi olukhuthalelwe kamuva lokusho ukuthi sekumcoka ukuthi sichubeke nokulukhuluma silusebenzise ukuthi tolondoloteka. Lomhla-ke sitobe sikhulumisana nemhlelo wetindzaba leSiswati siphephile kunene ukusichazela kabantu kulolu hlelo. Sikubingele kunene samukele endzabeni teSiswati la kwe-SABC. Ngibonge Dlamini, ngibonge nakumbukeli ekhaya. Kwangaseyisukile kunene yini lesingalinzela loluhlelo lolutako nje elisematheni? Siphishanekile nje nyalo sipheka libhodwe letisematheni. Inhloso yelihlelo letisematheni ikwadi kutshela ababukeli bethu noma acocela ababukeli bethu tindzaba letentekile kulelo viki noma ngaleso sikhathi tena abanabe njengoba sibona la ukuthi sicoca nje indzaba ibe minute 30 seconds kejama so uyangale kuleti sematheni udatithola setena abanabile kuleti sematheni sidaba nawo nema interviews kumbe tinkhulumiswano noma tingcoco nebamvu labatsinzekako kuleto tindzaba lesicocako ngaleso sikhathi. Lolu hlelo lutawuletha tiphi tiguquka kakhulu kade noma lushintsho etimpilweni tebantu lesibasakatelako? Lutabasita kakhulu ngani ngobe tindzaba teSiswati ngilele sinato nje nga 5:30 kuphela nyalo sebataba nema options lamanyenti siyati ukuthi siya migrate
uva siyahamba siya ngale DTT ngakho ke lo hlelo leSiswati lolu vele savese silicale ngale DTT sisilicale ngale DTT sibe sibatshela ngalokwenaba nabile and umumvu sowutaba nayo indlela yokuthi noma ngakati itholi Tindzaba ngala tikhona lekati ithola ngale DTT letitaba nenyama uma uticathanisa naleti lesibukela ngala ku SABC 1 noma ku DTT letendeka nyalo. Ungathini kumbukeli lokhuluma ulimi lweSiswati kuthi nangabe kumbe kukhona lokwentekako enzaweni ngakubo angaba naso inisandla ukuthi asidonse indlebe ukuthi hayi manje naku lokwenteka kithi sikulethe emoyeni? Yebo siyakhuthata lokho kakhulu kanti ke futhi siyabafuna nalaba labanemakhono labhacile laba labangakhoni kungena ku mainstream lengidawuthi lapho babonakala khona ngendlela lebonwa live lonke lokhu lesikumikisa ngale DTT lokungilethisa ema-10 kutaba indlela yokuthi nabo bateke babonakale bathathe kudlala inzima uma kufika la ekuthaneni sibadi nanathi sitaba nabo nebamvu kumbe lababili industry bahamba bagileka batokhona kuhlebela nobe kutshela laba sek industry ukuthi uphila kanje na kanje kude uphumelele mina ngagilwa ngilokhu nalokhu lokhu ngolokungenda ukuthi ungaphumeleli kepha ke lokumcokwa kwengukuthi sikhuthata naloku khulunywa kwalolwimi sik decade yekukhulunywa kwelwimi lwemdzabo sisesikhatsini lapho khona sinenhlanhla sibamvla abaphilako sitokwati ukuthi sive konke lesikudingako ngelwimi lwefu nasetikolweni nje kutawufika isikhathi lapho umumva kwathi kufunza khona ngelwimi lwakhe ngakho ke ngala ngaseTindzabeni sivele saphuma embili sacala embili ukuthi cha akube ngithi emahlahlandlela kulomhlamo noma lendlela yekusebenta lesesifunako kude lulwimi dlamini lekufanele lubukeleke phasi kunalolunye. Luhlelo ke kunene lucala nini futhi litawungena ngasiphi isikhathi? Luhlelo ke licala ngalesithathu lesiya kuye tihlathi nje advakashele tindlebe kutaba mnanzi nasithi ngalesithathu lesiya kuyo ucala nga nakubumbana insimbi yesithupha nzambama ngu6 lesinato nyalo la ku SABC 1 tiye tidlale nga 5:30 lokusho ukuthi makubumbene insimbi yesihlanu nesigama ngikhathi ke kudlala letanga la ngale nga6 nje nakubumbana isithupha sikahle sisemoyeni siyashelela. Sibonga kakhulu kunene isikhathi sakho. Kubonge mina Nkosi ngibonge nakumbukela ekhaya. Nina bakithi leyo ngusiphephile kunene lengumhleli weTindzaba teSiswati la ku SABC. Sibuthile mbukela ukuthi njengoba SABC yethula ihlelo leTindzaba teSiswati tenabile ngabo lesithathu ungafisa ukuthi lukuphathele ini wena lo hlelo phendula kanjena. Ngafisa ukuthi Tindzaba tinabe tingabona ngala Tindzaba tindeka boJozi kuphela ngasingale mhlambe kithi bompumalanga bonele sibreak embombela sina Tindzaba nihambele yonke indzawo ukuthi nangane nokisitinddzaba tanganeno singagcina timona kuma social media. Mina into lengayijabulela ukuthi ngayiva ukuthi ngathi Tindzaba ukuthi kwentekani esiveni ikakhulu esifundzeni sakithi sasempumalanga futhi ngajabula kakhulu nangabe bangafundzisa ngemasiko iSiswati. Indaba ezinhle kakhulu lezi ngajabula kakhulu mina mangabe emhlabeni ngamenywa ababhekeleleke ezomnotho abanolwazi olunzulu basibeke isithombeni ngokuzokwenzeka emnothweni wethu in the near future. Longifisa ukubona kunalo ihlelo lelithulwako ku SABC leTindzaba letinaba nabile ukuthi bathuthukise lilimi Swati ngala sihlala ngakhona thina eMpumalanga neculture yethu migidvo yethu. Izinto ezenzeke endaweni zasemakhaya azikuthola ukuvela kahle kwabe indaba mangagxila kuzona nenkinga ebhekene nabo mhlawumbe zingavela kangcono nohulumeni akwazi ukusukumela phezulu uma eseyibona niyiveza. Lona ngombono wembukeli iSABC ete yathweswa ukuthi phendulela ngawo. Sikwamukela esigabeni sesibili seTindzaba teSiswati la ku SABC umgodla usegcwele ehlala nathi. Njengoba kuyinyanga emagugu nje tinhlanu letitimele letahlukahlukene leto tahulumende letikhuluma tindzaba letikhutsata kuthuthukiswa kwempilo emvelo nemdzabo tisukumise imikhankaso letawusita kutsi tikwati kukhutsata kuthuthukiswa kwetintfo temdzabo. Empumalanga embombela kunenhlangano yetincwadzi babhali bato labatsengisako nalabo labafundzisako lesungule umkhankaso lewubita ngengcayizi vele. Ikhongosela kakhulu kulabo lababhala ngempilo letayelekile eveni le-Afrika lababhala ngelwimi lwemvelo nalabo labathuthukisako.
Emoyeni sinavuyelwa Makhubela lo ingcenye lomkhankaso ukuthi sichazela kabanti ngawo. Asikubingele Makhubela sikwamukele ndzabeni teSiswati la ku SABC. Ngiyabonga utholakala ngisithi ndzabeni teSiswati. Makhubela usichazele kafishane ukuthi iyini ingcayizivele kanze futhi ngabe yini inhloso yayo. Njengoba uwathi msakade ukuthi lenyanga ya September si celebrate inyanga yemagugu event lase South Africa. So si book hive sicale i-book festival lebita ngengcayizivele lokuchaza ukuthi it's a first of its kind, it's new and it's unique eMpumalanga. So kule ngcayizivele sitobe sinebabhali beSiswati labahlukahlukene lokufakazana nabo ba JJ Ncongwane laba babhali bakudala babhala Siswati novel. Sitobe futhi sinamba babhali base ba Somu lo wabhala Somu Tutubusani Dube lo wabhala iSomu series nebabhali labaningi labaqhamuka onke emave ase South Africa. Yini info lenikhuthate ukuthi nisuse umkhankaso lenjena? Thina i-book hive yasungulwa nga-2016 bekusifiso sethu kakhulu ukuthi ngaleni ilanga kutholakale senda i-book festival eMpumalanga because eMpumalanga akusi indzawo sifunda lesifunda kakhulu and lilimi lethu nasihamba etikolweni siyathola kubomema ukuthi bantwana labaningi abakhoni ukusifunda Swati futhi abakhoni ukusibhala. So sabona ukuthi kungcono sende i-book festival la sokhona invite khona abantwana labancane besikolo sibajokutele ngokubaluleka kokukhuluma ilimi labo leSiswati. Siphinde futhi invite babhali bakudala labatophinde bafundise abantwana ukuthi kubaluleke ngakanani ukuthi sikwazi ukukhuluma iSiswati sethu njengelimi lethu. Akusiso Siswati kuphela sebesibuke sona nesindebele futhi ngokunjalo. Sobe futhi tema publishers lamaningi la qhamuka esiveni ehlukahlukene la eSouth Africa bathi mebasita ukuthi how do you publish your book tuke bantu labasafuna ukubhala amabhuku la eMpumalanga. Gafishane nje kaMakhubela sesivala ungawusitshela ukuthi lo mbutho labobhali utabe ukuphi futhi kungena njani kuwo? Sitobe sihlangene eCivic Center Mbombela eNorth State. Kungena uqala ngalesihlanu iBook Festival la besitobe silontsha khona libhuku la Jackie Phamutse lo author le and then ngemgcibelo kuseni siyaqala ke ngefestival yethu etobe iseMbombela. Uqala ngo9 ungena kubantu u200 bantwana besikolo u100 bantwana labancane u50. Siyabamema bonke babhali baseMpumalanga babhali base South Africa nabanye emavele lesihleli lawo la ngaphandle yaSwaziland yaseMozambique ukuthi bethe batobungatha nathi lelanga lelo lobe limnanzi. Sibonga kakhulu Makhubela isikhathi sakho. Sibonga kakhulu Makhubela isikhathi sakho. Thank you. Ndaba kithi loyo ke Makhubela Vuyiswa lobakatha sichazela kabantu ngembuthano lotabe ukhona lokuthatha ukuthi akufundwe ulimi leSiswati bantu bakithi bati ngelimi lwabo. Hleliso licala madoda lasihlanu lasola ngakushisa emaloli langa-20 ngenyanga yenhlaba. Nelson Shongwe sibusiso Mthethwa afundele Mpondo bafika sibandela koSingiphile Gumede bavela kafishane ngandolo manje emoyelo eMpumalanga. Emaloli langa-20 ashiswa kwaZulu Natal eMpumalanga naseLimpopo. Etimake Telrande liqinile nalicathaniswa netimali dabula amanye amave. Midlalo badlali bebafana Ronan Williams phesita ubona lithemba ukuthi lelicembu liyocucelana kweAFCON eIvory Coast hayi nje ukuthi liyongeta sibalo semacembu. Bafana itawudlala imidlalo emibili ebungane Namibia neDRC Orlando Stadium lamalanga lambalele tawo ngaphambi kokuthi ibhekise emabombo eIvory Coast kumdlalo wangaphandle. Licembu lesive bafana laphumelele AFCON nga-1996 kwathi nga-2000 lacedza endzaweni yesithathu kulo mncintiswano kanti kusukela lapho leli cembu limanga laqhuba kahle emincintiswaneni leminyenti. Umceceshi kanye nebadlali bafana bakholelwa ukuthi batawenda kangcono e-Ivory Coast eminyakeni lotako. We felt the love, the last game against Morocco. That was probably the best turnout. Playing for Bafana, and you could see
you know, them giving us that extra motivation to keep going, to keep fighting. Hugo Bruce ukhetha abagadli labakhaliphile likufaka ekhathi Liel Foster, Percy Tau kanye naLebo Motiba. I mean, we haven't seen Lebu in a long time, so I don't know, we are also happy that he's doing well, but not only him, Zakel is also doing well. I don't know, we want to have that competition up front. Badlali bafana benxuse abantu bakuleli ukuthi babasekele njengoba kuyimvela kancane ukulamalanga umdlalo bafana kanye neNamibia utawuqala ngemigqibelo ngensimbi yesithathu eOrlando Stadium. Ninabakithi-ke siyakusiphomotha Stova ukuthi ngabe usiphatheleni eTindzabeni liphuma embiteni inyalo ngensimbi yesithupha kuLgwalagwala FM. Lishonile mbukeli lishonile Sidumo ekhathi kweTindzaba umlaleli langatlinzela ehlelweni letiphuma embiteni ufaka ekhathi ke lena yekuvela enkantolo kwemadvodza lasihlanu lasolwa ke ngekushisa emaloli lange-20 lekusehlakalo lesendeka ngenyanga yaKholwane. Kanti ke takhamuti talapha eNhlazatshe kumasipala weChief Albert Lithuli kulesifunda seMpumalanga tikhala ngebugebengu lobanzile kuleya ndzawo siyabe sikhulumisana ke nemaphoyisa netakhamuti situkwe ngenhloso yokuthola ke isombululo ekutheleni yinde engendiwa kodwa make ecedza ubugebengu kuleya ndzawo. Nguleti ke naletinye emlaleli lethambe embili longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuLgwalagwala FM. Ngibonge Sidumo. Ninabakithi ukhona ke into zakhe emathebula nesimo selitulo ukusichazela kabantu ukuthi ngabe vele sengisona isikhathi sekuthi lamajazi sengasengwabuyisela emgibeni awutenasto Mkholo. Mini kanti ke asikubukela sithombe sethu ngabe namhla kusihlwa simenjani mabuka ke ikhathi neliva kwalo muhle uyabona ke likhombisa kuvula nobe ke iqhoba iphumile ke inyede kanti ke masichubeka sibukela ke naselangeni lakusasa uyabona ke sikhona sixwayiso lesivela buka South African Road Service lokusho ukuthi kunemadlelo ke emlilo la ngahle ke acubuke bantu ke bacaphele ngendlela basebenzisa ngakhona umlilo kulethu indzawo letoko masibukela ke maze ngishisa ukuthi semenjani langeni lakusasa masibuka ke eMpumalanga ngale ke Pretoria nobe ke esifundeni eGauteng ngale ke Pretoria lapha ku30 kuyashisa kulethu indzawo letoko Broncos Spray Johannesburg kusho ukuthi lifuthumele indzawo letoke kanze ke kusasa ke Limpopo ngora lomuhle musina yashisa kanze ke liphalale hleli ku32 mabuka ke kubupilabila hleli lapha kuye ke la 33 ngora lomuhle kanze ke masichubeka sikubukela ke eMpumalanga lapho tati diphuma khona the place of the rising sun mabuka ke sikhukhuza shisa likhipha umkhoveche nje kubela lapha kuye ke la 32 embombela hleli ku30 kashisa ngale uyofika ngale ke kubupinaro uhambe uyofika ngale game kanze ke malahleni hleli lapha kuye ke la 28 ngora lomuhle kanze ke mabuka ke sifundzeni kwaZulu Natal Fryhead kuyashisa kuleto indzawo letoke uLundi Richards Bay hleli lapha kuye ke la 32 nangale kubo Peter Marisburg kanze ke sifunza iEastern Cape ngora lomuhle mabuka ndzawo letfana nabo Craddock khombisa ke kufuthumana nangale bokomani kanze ke Graafredet kuyashisa nje kubela lapha kuye ke la 30 ngora lomuhle kanze ke Malitswa ihleli lapha kuye ke la 28 kanze ke masichubeka sikubukela ke la sifunza iWestern Cape mabuka ndzawo letfana nabo Fredendal khombisa ke kufuthumana nangale bo Glen Williams bo Worcester kanze ke Elizabeth liyashisa ngora lomuhle Pfort West nakhona liyashisa nje kubela hleli lapha kuye ke la 31 beke 31 kanze ke sichubeke njalo sikubukele ke lapha Northern Cape mabuka Appington ihleli ku 33 kanze ke Kurumani hleli lapha kuye ke la 31 nangale kubo Kimberley kanze ke la sifunza iFree State mabuka ndzawo letfana nabo Kronstadt ihleli lapha ku 29 lo shothi lifuthumele eSasolburg nangale kubo Frankfurt kanze ke kuyashisa lapha eVelkom ngora lomuhle kanze ke masibukela ke la indzawo letfana kakhulu kati nabo Mahikeng ihleli lapha kuye ke la 32 kanze ke mabuka kubo nobe ke bo Vryburg kuyashisa kuleto ndzawo leto ngora lomuhle nangale kubo Tawu kuyashisa ngora lomuhle kanze ke ungakhohlwa ngora lomuhle ukuthi utawutsamela ke njalo tindzaba letisematheni letinabile tindzaba letinaba nabile kanze ke utatsamela makubumbana ke insimbi yesithupha njalo ngabo lesithathu ku DGT usuku abube ngilobuhle sibuye